uNkulunkulu akulonde uphilo phosha uvumelelo. Pastor ngiloko uyachaza amaphupho. Inamba yakhe isensa ngo-9 ka-5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela. Kodwa uma ukuthi umuntu onomusa nothando, uyakwazi ukuthi unikele uyisupport i-channel ngendlela ungayisupport ngayo. Nathi siyakuthokozela lokho, kungaselekelela. Awungathaphi. Nontokozo wezi hayi mkhulu ukuchazana ukuphupha umlungu uyogeza ngebhakede kuthela ngamanzi. Futhi bebeloku bemthela ngamanzi bemgeza bemthela ngamanzi. A bucket of water was carried by a white person, pouring the water onto her body. Mhlambuluka. So umlungu angavela njengengilosi kaNkulunkulu, angavela njengomuntu, angavela njengesidalwa, angaba isilwane. It depends on context, kudependa kumongo wephupho noma kuyingqikithi yephupho. Nange singakusho. 1 ngokuqondile, uma kwenzeka uphuphe umlungu upha oluhle megeza ekuthela ngamanzi. Lokho kusho ukuthi kwenzeka kumele ulindele inhlanhla nempilo engcono kanye nesinguquko ezinhle nezithokozisayo. Wasisho nje omunye umuntu sekukhomba ukuqala kokuguquka kwempilo ishintsha iba ngcono vele uma bemthela ngamanzi. Futhi umuntu usengalindele izinto ezinhle. Hayi ngoba khona ufuna kwenza. Kanti ihlanjululwa ngokamoya, elungiswa ngokamoya, into yakhe iphelela kwekamoya. 2 liyenzeka uma uphupha umlungu kube uPaul uhluma egeza ekuthela ngamanzi. Kungasho ukuthi kungenzeka kudingeka uvakashele impophoma uyozihlambulula njengoba kade lokhu ekuthela lo mlungu ngalamanzi. Shuthi udinga amanzi azofika kuwe ngesimo sokwehla, ngesimo senke impophoma uyozihlambulula khona. Kuwe ukuthi uyozihlambulula ngoba ususa amathunzi, ususa ichithi noma ususa ini, kodwa lento ekuhlambuluka ifuneke enye esiyisizinda esiyimpophoma. Amakhosi esibili chapter 5 verse 10, u-Elisha wathuma isithunywa kuye ngokuthi ke hamba ugeze kasikhombisa iJordani kuyakuthi inyama ibuyele kuwe uhlambuluka. 3 ngokwesintuke, uma uphupha umlungu upha oluhle uma ekugeza kuthela ngamanzi. Lokhu kungasho ukuthi ngenzeke isidalwa la esikwembethe kade sikugeza sikuhlambulula wena ngesikhathi sephupho. Noma ke uyakhonjiswa ukuthi kumele uyogezwa uphinde uzihlambulule. Ukuthi ufanele uyogeza lesi sidalwa esikwembethe uyosiphinda usihlambulule endaweni yempophoma. Ukuthi sithina kungaba ukuthi isidalwa sakho ekade sikuhlambulula sigeza. Noma ke isidalwa sakho esikwembethe sifuna ukuthi uhambe usigeze usihlambulule endaweni yempophoma. 4 kwabanye umphupho umlungu uPaul uhluma egeza ekuthela ngamanzi. Lokhu ngabe kuveza ukuthi kungenzeka wena umuntu osesindisiwe, umuntu osephendukile, umuntu oselahlile izono nokungcola njengamanje, noma umuntu ofanele ke ebusindiswe ephenduke elahle izono nokungcola. Shuthi iphupho lingafika kuwe ngoba usuzilahlile izono, usuphendukile, ususindisiwe, noma kufanele ukwenza njalo. UJeremiah 33 verse 8, ngiyakubahlambulula kubo bonke ububi babo abone ngabo kimi, ngibathelele ngithethelele izono zonke zabo abone ngazo kimi nabaphambuke kimi ngazo. Kanti izikronike zesibili chapter 34 verse 3, inkosi uJosiya yaqala ukuhlambulula uJuda neJerusalem isusa izindawo eziphakemeyo, izithombe ezibaziweyo nezibunjiweyo. Number 5, kwesinye isikhathi uma uphupha umlungu uPaul uhluma ekugeze ekuthela ngalamanzi. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi ugezekile wahlambuluka uma ukuthi usanda kwenza inhlambululo, usanda kwenza i-cleansing. Numero 8 verse 7,
uyakwenza kanje kubo ukuba ubahlambulule. Fafaza amanzi, uphothule, okuphothula baziphucule umzimba wonke, bahlanze izingubo zabo, bazihlambulule. Siyabonga-ke besifika la umuntu ekuthela ngebhakede lamanzi noma ngisho amanzi ekuthela ngamanzi ekuhlambulule, kugeza. Siyabonga. Kodwa-ke uthokozele nawe ngane yakwethu ukuthi njengoba usizakala kangaka kwi-channel, and I know ukuthi this is the only channel where there's full information angeke wayithola njalo. Nikela kwi-channel, yeseka i-channel nawe uthokozele ukuthi hayi siyasizakala bo. Awuna sikulisana bo.